نغيت لك بالجهل عليه الله الولي لا من أنا روحي وراحتي ومصباح يا لله أنا في عارك لا تدوز العار. Être une femme au Maroc, c'est difficile. Être une femme pauvre, une difficulté de plus. Être une femme pauvre, analphabète, c'est vraiment une difficulté qui est triple. Alors mes deux frères, ils ont étudié, deux grands frères. Alors que j'ai trois sœurs qui sont analphabètes, qui sont plus âgées, qui sont analphabètes, parce que c'était facile pour les garçons de se déplacer dans notre douar, au douar d'où vient ma mère, mais pour les filles non, parce qu'ils peuvent être violés. كانت الظروف ما مساعداناش واش لا عرف يعني ستاد البنات والذكوره وداك الشيء يعني صعيبه شويه من طاقه وداك الشيء وهذا كان حتى هاد توظف بابا حتى خلقات هذا توظف كباقي ما ترصى ما والو يعني الخامس هيدايا غير مع العزيزه كدا قرا وصافي يعني في المطاعده البلاصه ديالنا ما كان فيها لا مدرسه لا والو حتى نداو كنا دخلنا مع الجمعيه وبدينا كنقراو معاها هيدايا قرينا على التعاون 3 سنين هي معانا يعني كانت كتزيد قرينا ومن بعد كتعلموا حتى 2004 اسسنا تعاون. Au niveau de la province de Chefchaouen, on a besoin, les femmes, ils ont besoin plus de sensibilisation, besoin plus d'appuyer, besoin plus d'accompagnement, parce que si on n'a pas l'éducation, si les filles abandonnent leur étude au 6e niveau, si on n'a pas un bon comportement, on a une bonne mentalité que la femme, ils peuvent continuer leur étude pour chercher du travail, d'arriver à un point final de sa vie. On ne peut pas arriver, on peut dire vraiment que cette femme elle a amélioré ce niveau. Mais la majorité des femmes de la ville de Chefchaouen, ils ont un alphabet, ils ont une ignorance, ils ont besoin aussi de sensibilisation pour qu'eux, ils n'héritent pas, pour que ces enfants, ces filles, ils n'héritent pas les mêmes choses qu'ils ont vécues. بالنسبة للمرأة القروية في إقليم الشاون هي مرأة الصراحة في الحقيقة مكافحة مثابرة، هي اللي كتعمل بجميع الأعمال زايدة على المرأة داخل المدينة، لأن كتقوم بجميع أعباء البيت، يعني داخل البيت وخارج البيت. كنعرفوا خارج البيت يعني كيعملوا الزراعة، الحصاد، تربية المواشي، وفوق هذا الشيء يعني كتعمل أكثر، كتسقي، كتعمل كل شيء، وحتى انها هي اللي كتربي ديك المواشي، وهي اللي كتقوم بالاعمال ديال الفلاحه اكثر من الراجل. ولكن في الاستقلاليه الماديه يعني في الاخر المطاف كتجبر بان ديك الزوج هو اللي كيشبر الفلوس وكيجي المدينه كيتمتع به مع راسو، ولكن الزوجه ليس لها الحق في اي شيء، حتى التمريض بعض المرات، حتى الطب يعني واذا فقدت صحتها ما كتجبرش اللي يداويها. Marruecos en el 2008 sacó unas estadísticas desde el Ministerio de Justicia diciendo que existía 1 millón de personas que no estaban inscritas al registro civil, ¿no? Y se lanzaron diferentes campañas de sensibilización. El problema venía a raíz de que muchas parejas solo se casaban por la fatwa, que es lo que es el matrimonio religioso, no el matrimonio civil. Entonces, claro, de ahí que al casarse solamente por la fatwa, los niños y niñas que estaban dentro de lo que es el ámbito del núcleo familiar no estaban inscritos al registro civil y entonces no tenían acceso tampoco a educación. De los 300 casos,
el 98% mujeres y niñas que no están inscritas al registro civil, porque los padres prefieren inscribir a los niños antes de inscribir a las niñas, ya que los niños sí que acabarían su sistema escolar. يلي بحالك لا يفهم ولا يقدر المعروف إذا بتشوف نحط النقط على حروف طلع بيك تحلو جربوها قبل كلام ويلي 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 واش انت يا هلا كل ما شفت بعيني نقول كلام الحسنة ويلي 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 واش انت يا هلا كل ما شفت بعيني نقول كلام الحسنة. Alors, les zones rurales, les femmes, c'est jamais elles travaillent dans l'agriculture. Alors, elles travaillent dans l'agriculture, mais il y a des contradictions. Comme je dis toujours, il y a une hypocrisie. Si la femme elle sort de chez elle, la fille, surtout les jeunes filles, les jeunes femmes, quand elles vont au travail dans l'agriculture et tout, alors ils sont maltraités. Déjà, ils sont très maltraités. Ils ont des tâches encore plus que les hommes et ils sont moins payés que les hommes. Par exemple, si l'homme va toucher, bon, généralement, on touche dans les zones rurales par jour 70 dirhams. D'accord, 70 dirhams, c'est ça. Alors, la femme va toucher seulement 40 dirhams, voire 30 dirhams. C'est même pas la moitié de ce que touche l'homme pour une tâche qui est similaire ou encore la femme travaille plus que l'homme. L'analphabétisme, il touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Donc dans le rural, il y a pratiquement 45% de femmes qui sont analphabètes. Les femmes, elles ont plus de difficultés à accéder à des emplois que les hommes. Par contre, les femmes, elles accèdent à beaucoup d'emplois, mais des emplois précaires. Par exemple, une femme, elle va accepter de travailler 50 heures par semaine, elle va accepter de travailler les jours fériés et les vacances, au détriment de ses droits. Donc ça, c'est sans couverture médicale ni sociale. Donc il y en a beaucoup. On a fait une étude au niveau de Tanger. Et on a vu il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les usines dans des conditions très très difficiles. Hablo de costura porque en Tánger, que es una ciudad básicamente con muchísimas fábricas, se pedía mucha mano de obra de mujer para todo el tema pues, de las empresas que están aquí instaladas, donde la costura era la prioridad número uno. Ils sont exploités par les entreprises pour lesquelles ils travaillent, ils ne savent pas leurs droits. Alors si le patron lui dit tu viens à 6 h du matin et tu termines à minuit, contre une contrepartie de 50 dirhams, il va travailler. Il ne sait pas qu'il y a une loi qui exige qu'il va travailler seulement 8 heures par jour et s'il dépasse 8 heures, il doit être payé et il ne sait pas ces choses-là, alors l'ouvrier. La mayoría de las empresas no quieren afiliar a los hombres porque saben que las mujeres son más sometidas y no denuncian sus derechos y no denuncian el salario, son más sometidas. Por eso que no quieren que los hombres trabajan, prefieren afiliarse a las mujeres que a los hombres. في الأول كانت مزيانة ودابا لا. من ناحية؟ الضغط بزاف. كيضغطوا على الشيفان والشاف يضغط على الخدام. كنخرج كنبداو في 6 الصباح حتى 3 ونص ولا زدنا الساعة حتى 7. بالنسبة للدولة. هنايا نيت ولا ملي كنت في الأول خدامة عند مقلزة. كنت خدامة عند مقلزة كانت خدمة مزيونة. ما بقاوش خدمت معاهم ما شاء الله شي 8 سنين وانا معاهم خدمه كتعادوا مزيونه بزاف ماشي مزيونه. ثمن الدوله وبريما اختار من 150 فرنك في الشهر وعاد توقيت مستمر من 8 الصباح
من الله 4 زعما مزيون كان عندهم. خدمنا معاهم 8 سنين مشاو في حالهم ما بقاوش. نقولوا ما كيعطيوناش الحقوق ديالنا. هاد الناس سينا كتعطيهم الشغل، يعني هما كيعطيهم الشغل ديك الثمن اللي كيعطينا هو حنا يعني كيتحقر علينا فيه. هو عنده 45 عائله كيجيبها كل شهر ستاجيره، هادوك كيتحقر عليهم باش ما خصوش حنايا اللي غنطلبوا الحقوق ديالنا. عنده 25 وحده 45 وحده كل شهر كيدخلها ستاجيره د المدرسه العصغارين كيجيو من الدوله. كيجي هادوك الدوله هادو. Sinon, ils sont aussi victimes d'harcèlement sexuel par les propriétaires, d'accord. Et si elles ne trouvent pas un emploi, par exemple en tant que femme de ménage ou autre chose, elles sont exploitées dans la prostitution. C'est comme s'il y a un réseau, c'est comme s'il y a un mafia qui exploite les femmes dans la prostitution, surtout les femmes qui sont analphabètes et les femmes qui viennent du village ou bien des zones rurales. Hemos hecho aquí un estudio sobre abuso sexual y las mujeres primero no quieren hablar de una cosa que no quieren exprimir las mujeres, tienen miedo, porque cuando la mujer está abusada sexualmente, la asociación ve a la mujer que es como culpable, ¿no? Especialmente en nuestra sociedad musulmana, donde la religión tiene un gran papel, porque dice que la mujer cuando no está vestida tiene que estar tapada para que el hombre no se abuse de ella. وقعت لي كان الشاف جا لعندي قال لي عنكري لك بارطومون وبقى كل سيمانه نجي عندك. دازنا انا وياه وطلعته الاداره وقفوه 4 ايام. باترون دابز معاه قال لهم انا ما عنديش بودين هنا، انا عامل لهم الجامع عاملين فيك كيصلوا خدامين على ولادهم. لا انا هي مزوجه مطلقه عندي بنيته شي علاش. Être une mère célibataire au Maroc, c'est une souffrance, c'est une malédiction. Ouais. Je ne suis pas vraiment pessimiste, mais c'est la réalité. C'est vrai, il y a des mamans célibataires qui ont pu trouver quelques associations qui sont vraiment très peu, mais la plupart, elles souffrent en silence parce que être maman célibataire, c'est être rejetée. D'abord par la famille, père, même mère, frère, sœur et tout, être rejeté par la société, trouver difficilement, ou bien voir, il est impossible de trouver un emploi. On peut t'employer, mais une fois on sait que c'est une femme célibataire, non, c'est une malédiction, non, elle n'est pas bien éduquée, c'est comme c'est la femme, la maman célibataire est une criminelle. 100% Maman, c'est une association tangéroise qui travaille, qui œuvre pour la défense des droits des mères célibataires et leurs enfants. Elle fait du travail social de proximité avec les mamans célibataires et leurs enfants pour qu'elles bénéficient d'une vie digne et qu'elles bénéficient de tous leurs droits comme tous les citoyens vivant au Maroc. Même avec le soutien de l'association, elles ont toujours des difficultés à l'association parce que comme vous le savez, la mère célibataire au Maroc n'a pas de statut légal et n'est pas reconnue par la loi, donc même avec l'association, elle a toujours des difficultés. Mais sans l'association, je dirais que les mères célibataires ont beaucoup de problèmes pour accéder à leurs droits de santé. C'est pour cela que nous mettons ici à l'association une assistante sanitaire qui facilite l'accès des mères célibataires pour leurs droits de santé. Aussi, il y a des problèmes pour l'accès aux administrations publiques. Les mères célibataires sont très marginalisées dans certains arrondissements, dans certaines administrations. Donc, je dirais qu'il y a aussi le problème que tous les autres, les gens qui travaillent dans les administrations, ils projettent leur mentalité sur leur manière de travail. C'est même pas par rapport aux lois. Il y a le problème de la loi, mais il y a aussi le problème
du rejet social, de la stigmatisation de la mère célibataire qui fait qu'il y a certaines personnes qui refusent de donner à une personne son droit juste parce qu'elle est mère célibataire dans un pays qui est musulman, qui est conservateur. جيت ل 100% مامو هدي 9 سنين دابا. جيت عن طريق واحد الجمعية أخرى اللي هي التضامن النسبي في الدار البيضاء. تما جيت هما اللي صيفطوني هنايا. كيما كنقولها وكنعاودها عمرني ما ظنيت باني غنكون ام عازبه في واحد النهار، حيت وملي طحت اني وليت ام عازبه يعني كسحبني غير بوحديتي، سحبني انا اللي كاينه ما كاينينش. بحق ملي جيت للجمعيه وشفت بزاف ديال البنات بحال شويه باش يعني داك الحمال وداك الهم اللي كنت هازه، قلت مادام هادو مربين ولادهم حتى انا نربي ولادهم. 100% مامو يعني عاونتني بواحد بزاف ديال هذاك، يعني كانت تحتاج يعني لشي حاجه الصحه، يعني كتلقاي كتمشي عند ريسبونسابل ديال الصحه كتعاونك شي حاجه ديال القانون، يعني كاين في ليكيب ديال الجمعيه كل وحده يعني اون فوا كيكون عندك شي مشكل ولا شي حاجه كتعرفي الطريق اللي غتمشي ليها. بعد كان وقع ليا اغتصاب، مشيت عند ماما كندوي معاها كنهضر معاها. حنا في المجتمع ديالنا المغربي واخا تيوقع لك اغتصاب في واحد اللاج ملي كتكون واخا هي تكون مينه راه ما كتاخذش حقها، عاد لا كانت في واحد اللاج اللي هو ديال 27 26 يعني راه سي ديفيسيل انك دير اون بلانت كونتر لو بير بيولوجيك. يعني ماما قالت لي صافي يعني ما غديري حتى شي حاجه، غتسكتي ما كاين والو، يعني حيت علاش الشوهه العار حشومه خالاتك عماتك المجتمع يبقاو يشوفوا فينا في نظره ناقصه. قال لها فيليسيتاسيون يعني طافي اون سانت، يعني بقينا غير مندهشين. ماما عرفت باش تبلات. كان ديك الساعه كان في لو موا جو بونس لو موا 11 ديسمبر جو بونس ولا نوفمبر بحال هكا. من بعد صافي ماما بقات كتفكر كيفاش غنديروا نحيدوا داك البيبي، نديروا لافورتومون ولا شي حاجه. مشينا بقينا كنقلبوا مع فاس واحد المدينه محافظه بلوس كو طنجه، يعني طنجه راه شويه تتلقاي كاين شويه العقل ديبونسي اوفيرت وهذا. Donc il y a beaucoup de mères célibataires qui viennent ici à l'association, surtout pour le foyer, qui sont rejetées de leur famille. La mère célibataire connaît beaucoup de rejets depuis qu'elle découvre son état de grossesse. Sa famille est la première à la rejeter, à la mettre à l'extérieur, à la mettre carrément dans la rue, parce que pour elle, c'est être enceinte hors cadre du mariage, c'est une honte pour la famille. Et donc toute famille, je parle de la famille marocaine traditionnelle, est prête à rejeter sa fille juste pour garder une bonne image dans le quartier, dans la ville. عيطت الماجوره ديال لوبيطال، قلت لها انا راني غادي نابوندوني. قالت لي كيفاش غتابوندوني وانت زعما هاد البنيته عندك هذا، يعني زعما ما تقدريش تخلي عليها. من بعد قررت انني ما بقى كيهمني والو، بغيت نرجع بنتي باي طريقه. مشيت كان ديك الساعه يلاه عندي 7 ايام باش ولدت. مشيت للدائره 6 هنايا اللي فين درت، هما اللي جاو عندي داروا لي لابوندون. مشيت عند لقيت تما واحد السيد، ما لقيتش هذاك اللي جا عندي لوبيطال. سولته قلت له بغيت نرجع بنتي، عطاني كيفاش يعني ارشدني، قال لي كيفاش خصك شنو ديري وهذا. مشيت للخيريه عندهم، ما بغاو يعطوني حتى شي معلومات. يعني واخا يطول الزمان ولا يقصر تبقى 10 سنين 20 عام شحال ما كان بنتي غترجع ليا. واخا هما ما غاديش يبغيو، ولكن واحد النهار غادي تقلب عليا. وانا تابعه الدعم وتابعه المحكمه كنتسنى هي الحكم، سينو ما عطاونيش حقي نقدر ندير انونس في يوتيوب، نقدر نكونتاكتي ليش ما بقى كيهمني والو. علاش كتهمني بنتي ترجع لي صافي. Para mí la mujer marroquí, tanto en el medio rural como en el medio urbano, creo que ha evolucionado muchísimo en estos últimos años. Es una mujer fuerte, es una mujer empoderada, es una mujer que ahora conoce sus derechos y es una mujer que lucha para realmente que esos derechos sean válidos y esos derechos sean realmente lo que les permita a ellas evolucionar. Lo que necesitan sobre todo es un acompañamiento, es seguir apoyándoles, seguir cambiando leyes,
hacer un seguimiento de que esas leyes realmente se están aplicando y a partir de ahí darles la posibilidad de entrar en el espacio público, porque ya han entrado, pero realmente que se les abra más el espacio público porque están totalmente empoderadas para poder hacer ellas mismas los cambios necesarios. الحمد لله ايوا بزاف د الحوايج وقعوا تعلمنا الصنعه الحمد لله وبدينا كنشاركوا في المعارض بدينا كنخرجوا نعتمدوا على لا الشخصيه ديالنا الحمد لله تبدلت بزاف والحمد لله الانسان ما يبداش من ناحيه شحال نقول لك بزاف د الحوايج تبدلوا حتى من بنادم ما بدا يخرج ما بقاش هيدا كيفهم حد دابا الحمد لله وتعلمت هذه الصنعه يعني كنحبها يعني لما كانتش هي ما كاينش. La mujer marroquí en general vive condiciones difíciles. Como he dicho, con unos leyes que son de machismo, que han hecho las leyes y Marruecos son gente machistas, porque todas las leyes son en favor del hombre, no de la mujer. Entonces la mujer marroquí en su casa está explotada en la calle y la empresa en todo. Y si pide sus derechos frente de los juicios, los juzgados son en favor del hombre, no de la mujer. انا لاحظت بانها تبدلت شويه حيت شحال هادي ما كانوش كيقدروا يهضروا عليها يعني لا في التلفازه لا في حتى شي واحد ما كيقدرش يقول انا عندي بنت ولا ام عزيبه بحق. دابا رجعنا كنسمعوا يعني ديك القصص اللي كانوا مخبيين شحال هادي رجعوا كيبانوا يعني رجعنا كنسمعوا في التلفازه في هذاك في الانترنت يعني كان هذا بحد ذاته يعني بدا واحد شويه يعني رجع داك المشكل انه خارج للناس والناس كيعرفوا اشنا هما الامهات العازبات وهكا. نتمنوا ان شاء الله من القدام يعني هما يكون عندهم يعني قانون ديالهم اللي يحميهم يكون القانون في صفهم بعدا اول حاجه. كما خرجت يعني القضيه ديال الام العازبه للمجتمع تقدر يخرجوا حتى الحقوق ديالها. بالنسبه للمراه المغربيه هي بحال جميع العائلات الاخرين، ولكن المشكل اللي كاين في المراه المغربيه هي انه مازال راهينا تحت واحد العقليه اللي هي ذكوريه، حيت حنا حتى القانون ديالنا كيهمش المراه ما عطاش الحقوق ديالها كاملين. علاش؟ عندنا هي في العقليه المرجعيه ديالنا في المجتمع ديالنا هذيك هي امراه، عندهم العقليه تيقول لك المراه خصها واخا تقرا واخا توصل لواحد المستوى تعليمي كبير خصها تبقى تحت الرعايه ديال الراجل. الا ما كانتش تحت الرعايه ديال الراجل راه ما عندهاش واحد القيمه عندهم، واحد يعني كتبقى ناقصه كي كيقولوا هما. انا ما تنشوفهاش هكاك، انا كنشوف المراه المغربيه اللي تعطات لها الحقوق بزاف من الجانب القانوني وكنتمناو انه يتعطاو لها الحقوق وتولي بحال الراجل غتقدم بزاف، لانه المراه المغربيه عندها ما تعطي وعندها ما تقول، غير اللي مأثر عليها هو القانون والعقليه المرجعيه ديال الذكور. Je vois la femme marocaine, c'est une femme très courageuse, qui aime les défis, qui a prouvé ses capacités intelligentes, qui a prouvé ses capacités de travailler, d'aller vers l'avant et de prendre des responsabilités. Et qu'elle est capable, quoi, capable, très très capable. Voilà.